širom planete. A ovaj naš prostor je vrlo popularan i zanimljiv, pogotovo između dva svjetska rata kada je bilo jako mnogo vinograda i vinogradara na ovim prostorima. Nekako u poslednje vrijeme na ovim prostorima zjasilo nas je neko drugo piće, ali evo čini mi se kad vidimo ove naše vinogradare i proizvođače vina da se vraćamo u vinskoj kulturi. Ono što je važno napomenuti jeste da ovaj današnji festival čokolade i vina jeste spoj ili harmonija. Nalazimo se na festivalu vina i čokolade. Povod je jako lep. Mesec mart je posvećen borbi protiv kancera i danas je udruženje Ilkos Toma RS i naši gosti iz Velike Kladuše. Sutra je novi dan. Zajedno ćemo se družiti, izmeniti svoja iskustva i probati deserte vina. Hvala.